أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، kwezi watukufu maislamu wa Comores wajiunda oho ndani mwa Comores makatika ondo na tamkanji tamke yinu ano wajundo bonze mwa Comores wananyasi walio harmwe mabehewa ya kizihiro nano walio harmwe mabehewa ya kiprison no walio harmwa zenzi ya zamso moranguho ndani hata bonze ngari halawe manzoha Mwenyezi Mungu heni ulo harmwa taabu yabo mguya mole Mwenyezi Mungu arijaalie sirabaki sonti pia warohaho bonze mwe Comores walio ndani mwe Comores. Mwenyezi Mungu aribushire kheri yarbemesha mema na twamaya hatu noana ngamu mtosonini wandikao ndo mwanjia harmwe direkte yinu ano wajojaili wa wandunge baada banu mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hakika waida mitsanza ujitamkalera hamadazin shati tsawahe nafasi ya hangu baada wakati munjibanu na tushindo njia bandrajeleza nirengeshwa bahashahele tasilinu haruma dakika sojo kazinji ni jenji tamkembabi husiana na anuanu zinji kao ngaziremao yensi na zilai yao emakati yanu na menga mjotendensa iso amaho bahanun liyo haukaya ijomkin hokaya ngabo buri wa mahaleka ondo nilio shanga mjosana ni hezembabileji yekaitso kaka mtishia ngamjodo na mbia yabo iline njeze zaidi hata rishindere elewane juma izo njoka uzeleza bana wanama wa Comores maisilamu tijabanu handongo mbili husiana na ndongo ndalo leswala la mwado ngalijoka ansi oharumwa yembo anaika ondori wanao siwandikao ngasi kinyume neye ziabaliwa ni usumani ili rijereleze politiki kaondo ya tilwanziani haulamwa wanaansi nano wanduwalo kinyume neye ziabaliwa ni mbabalu kumani wa irambao Usmani Azali samahani obahani abo ngabo tarwamo haukaya ngazelezi wawe makati ya mwiswani wana nyasiwe nji shala vimarjerla mwe nando husiana ne politiki mwonao ya shindo adingoni ya heze carte d'adhesion kaonga zitolwao no andwa he yeziamba balu kumani ila strategia nyumeni kusudi ya handise siasa ya heze voti zandabo za heza 2024 obahanu yabola vimarjerlo ngowe haukaya oharumazi tsori liremao ngariele wao kaya humkini ya mwana wamba balu kumani oiwamba Nour El Fath ndizo kwanzo yatendeziwa harumao gouverneur wa heshesi wa Ngazidja yarenge place ya bibi Faruata ili ha strategy za nyumenika wakati unu wanurambao nde mapopote walio harumale jumba la mawakala wanyamili ya haruma sharia shauja wa hifadhi ye mwana wamba balu kumani ya jeando rengando place yamba bahe wakati ya jovote wa armasherishin yabola dhimale swala ilori jebanuri lamwe wa Comores warengwa mazahidi owenyuhima wambengwa wanao siasa nzima haukinyume naye wajue izwekawe Comores ndo lindwao kinyume zijiro Senegal makatiano ekale swala iloti shinditi jeleza ngari jonji ya harumale swala la vili la husiana ne siasa ibali wao no andu walo kinyume na Azali sina unjia harumwaye société civile sina unjia harumwaze appeli za Paris na Marseille na Lyon shanga mjojifali ki harumwa wanu ma opposant politique yani yabonga mina janibu mbili de janibu ya tendelo ani Mwinyi Baraka Said Swalih ne janibu ya tendelo ani Muhammad Ali Swalih oandu wao waili ngebidio ni behemesa jibanu ni juze hoson moa Comores wajue ya mpira hindini ndo tsabu hao neze janibu mbili zinu zambagizo kinyume na Azali haukaye kande mbwana wana wa Comores rango walo hondani watendela na Abdallah Abdu Hassan na mzaze sabikia wa wana ngwa wanao yekande mbwana ilobonze yatendela neze apeli zilo hunulaya riwana ngari wanao shaye mbwana yinu ngebidio rijulwa obahanu ikaondo ribehao no wandwa siasa ikao wamba ngwa ukinyume na Usmani Azali ili ritirure na mvinyo manga yabole swala hilo londele swala la bili yekati jarmale swala hilo yabo lazima ngamjovira faida hindini dora hundra uharmale bunjilio lafanyi wani Mwinyi Baraka Said Swalih uharuma yefwaye ya moroni
ye faida hindini dora hunda oharumwa lebunjilio lafanyiwa ne parti kao itsanganya ze parti pia na denuramba au front oharumwa ye sali ya huwa nashe ani de foyer ya huwa nasha moroni ki numeni bana ye katsila wa haruma zempade zozo mbili bwa Comores ngamjoja ndenge mada ya bili ikawo inu ya handa inungi wa manzima she ya bili de ya husiana ne mwana nyasi Abdul Halim wa Muhammad Swalihi homjini tsanda mjini ikawo gasina mwanamshwa hatu ikawo mzazahe wa shizibandani mbabahe wa shinsujini ngome wambaza bibu wa hali wa Abdala ikawo rangu 2018 ya roha wa harmansi ya Dar es Salaam unjia harmansi ya Sudi ikawe mwanadamu oi remi kataba rovdo amana yende mri ya kanuo ikawe mwezi wabira hanomewa ngasina mezimili banu manado mwezi wa Avrili Azali hamnome konsuli wa harmansi ya Saudi Arabia rangu yabo hata leo yinu katsu kirutowe dhahabo hanywanyi na hazi shahidi ziza ufungwa wandukaya tanko hele famia hema na mshoi wajibalia yeye kana parorongo wa harmale swala yebengela dhima rirudire jei rijerenjeze jumweza mbao banu noa na anyasi rangu malide ulo Arabi Saudite rangu mwana mahajimba swalihi rangu se fami zahe mwana woi mimi ngamjobangu ndidinonese o shahidi wasaya juma izo mwana nyasi wo yazire ndao rirengenoa Komori mazahidi nano mjiwe tsanda mjiniri warenge mazahidi haukaya heni la afuha lotsondo hamnyado yabo le swala hilo ngamjoli njia hauraji ilonde le swala la bililane hansiban wa Komori wadojua wanu wambangwari rumao no waruma wake madhama na watu bonze heni mria dojo kaya heni mrungu kobo limwa wao haukaya yensi sange jendao ilonde le swala njoli njia ni baye wo mkonsi hangu o haruma osikwale wo kwezi wa Komori watukufu narambe karina ujo hambazindo ajine utsosi ndezijiriyo akawo ndoko liwa hezendongo rekansi banu ngasina mahayo waza sirongo wanyumeni banu tsonesa ukaya ye strategika ondo ya baliwa nembo na general rangu siri rongo wao rango walo harumaze mandamano kojo hamba o walo hondani no walo bonze mwensi wambangari wanao ne yezi ya baliwa nazala suman ija wakati okari wone namne nrwaji ya wanembana inu yembana inu ekande ya mare riwana ngari wanao na yoke no parozilwa wana haukaya tankwe manadamu nge duniani la dhima yogwe hanoai harongowezi mwozao shaholi hombana hamanda inu yabali wa haruma mruikao zemanye pia za wabato wanadamu ngenizo yabola dhima ya population yonde ikao kashoba hashamisho yondo swila hayamwiso wanadamu wakawe rumia harumaye bukliye ya kaufanywa juzi hamfano mele jeshi la Senegali hoba hanuwa wasu ile maran ya watu wa banafasi holi honde shetendwa sharendwa Usman Sonko yanzo ya rengwa ya dhulumiwa mahamili ya kamili harumanzia ikaonge njiao purement politique hamade zonongo za hunda Dr. Salami na mze wa hatu sambi na nusu ya madhama na wasiasa bonsiju ikao hatangabu walo haruma matazi bonsiju bani wende hata warenge mwana mtiti wa maha kume naya waubala mahaminani wamfanya buklia humain waonda wa mrenga wa mhimi sajau wa mrende baho ile maran ya watu jojo fualebwe wa warema yabondo bahano jeshi ya Senegali ya wasili haila namne kao wabarizi wane maranya wende hata wasalimu amri wasawa kansingwa ajenu ilu wone se maran yoka wa jamali ilu heheli waone maranya waju wenge mimi tsanza njenelezo wana cha oandu wa siasa wa Komori lesu ala linu shanga mtedena lisa haruma Azali ebanu kwezi ngari kubalio kaya ye siasa ya bali wa hosoni hununi belu nema na wasumani Azali wa yuamba El Fatihu ikao nguno swanjizi shema nari tojo hambakazi na ujiri daboko zinji nambakazi na ujiri no zijiri mbabalu kumani wa yimru wa strateji ikao mengoni mwezenongo zahe zikao humnika uaminifu wa ndongo ya zifanye ya urashambo harizambo zinjizi waswili kabati mru ya kanza mzingare bonsiju yabo ya mfunge ya tsumrenga mfunga rika hamba ukaya ye mrikao ye komedwa bonsiju wa nrupiangu wa joshe meza Ahmed Mbaba Muhammad Sambi nomono iho ya tabushi yao ndo haruma shesi wa shanzuani yenda ataba handu ndo ambaze kweli ngabo wananyasi wa perao wamboba langara nzori teshesi wa haruma problem na bongo waonoka ya wandu wa himili ya mbaba lukumani haruma shesi wa shanzuani wandu wa tsoresemi raha
wafungwa na nyasi walo harmashesi wa shanzuani yabonga manzo njeni mweleze nukaya yekanga mwishiao kaya Nour El Fath gujoka kandida uharumaze helezaho gouverneur wanzo fanywa bani yarenge place ya bibi Faruata izonongwe kawaza likatsunyanyara izonongwe kaunguzifikiri ya zirende wari shambu gasina wakati mwinjibanu warenge mwana woi kwa mbali yao waze wahe wanikao wasawe satwamayo kakwana ukaharumwa siasa tena kwa preparawe mabaho ya hao watujojama udu warengwa wafungwa hiyo nderelevu belu na msedie no wandu wahimili Azali waifanyao do utsaho wandu wajoka wa amini maudu wela wayabu watifanywa Jahamed Damdladu wa Muhammad Sambi no wandu wa jina wafungwa kisiasa wafungwa hizo warenda nezi njingo wajofungwa hizo warenda shati kisiasa haukamru fungo mru kisiasa uo mru romrati joshinda mru yemana Azali yarenga Sambi ya mfunga kisiasa gabo yajoka wandu wakaudunga Sambi ngoni wa warengezi ya Komori wao waja hasibabu Sambi yeye Dr. Ikililu wandu wao pia bate ma gouverneur no Ahmed Abdallah wa Muhammad Sambi ne partiju wandu wakwe hanso wanadamu wao yabweka Azali hato alilia Sambi ya mwehensi ya wata heni mwahajo ko jisanto kaya hasahare ngensi pia hairende ya kifaume ya heno wananefami ima Sambi mungu jofanyezo anzao imange jondo kasarende hairewe katsata onja harma baangwe yaboya katiyo haundizo ya kahanza izoti izo rajo wafanya maude kabwa jada ula ya haki wowo ngwatsingojo ko hukumlwa hezi tendwa ziziro wazifanya bonsiju yabonga manzonelezo kaya yemakati ya mwiswanu nyi wakomoringa nyima zahidi tsenangalizo honso ushahidi nganyima temo harmwe mabango ya hani ngamjuwayo harmwa complicite nziro ngambuli yawe mwana wazali ya jeyari rengesi wanahani nana anyi binafsi yarirende watwana wa hahe ne famia hahe zenongozi nungari mohonsoni matemwe haukaya kabati mru mzima bala ya wahabangwela mjarmwe mabango wanji yao vanu engeri kanansi ya kana wandu wakaurende sando rijwamba ukangaru wabulawe mabango ya hata ukezo zojiri shaza nongomo no Azali ya zifanyao yarenge mwanahe ya mnikabelu ya mnikana Humedi Msedi ya mnikana Danieli ya mnikane Ebanatil Fujari pia wambali ya wanja omijini hautsahaware shambo waone ebanu maude kafati uhende gouverneuri ama halada hubato jojo mjaya rongoa hata mpakale woyinu kabatsi baangwe tsinzuani tsimwali tsingazija fatihu ya henda bafanywa resistance yabo hasangu mesure yaone hasare shambo nguono au mpira ngojokoreshe haje abaha wanjia harma system zemalizuru milao harma CRC bwa Komori zilatsi malika ngwa toma boshoni hao nane kawa toma boshoni hao izonde zemali za hemarani ya wazire ngaheni mdubalaba ya lo milioneri watso mrulo bavuni Mazali ya so millionnaire au milliardaire harma yezini yondo manensi yala la mtsona takafulinuka obonsiju halafwe kasi siri kansi relewe strategy ni abali wabaha ukahakika mnyezimu politiki ya shindwadi ngoni yatsu parofanywa mbabahan wadu iwo ofisi de mali yaho wa Komori haukaya yezirizila zilanga za ajiri wao yesono ilanga ajiri wao ze déplacement za hao ya la magari wendo mijini hula ngabwa pao na shahula zenongo wafanyo zila pia ila harama ya mali iton chashi ko jwambandu wanzo webe haukaya yesirikali inwe kangwe bao baheka wamba wafanye budget ambandongo fulani ijoka hanza ifanye activite fulani au ceremony wa ukusudi wa gonfle wa triple na bunjilo mzima jofanywa harma bango la nsaweni haubango la ikoni haulansu jina umoroni la ukayaringo ndo wafanye remizi ya karte za maadera langa mjohundo kazila milioni na milioni zitungonda za tolo abalahu wandu tsokansipala wa hadisi woto josbutu evaluye wambe yesono ila renge 3 million waji wambo kaezirizila zirenge 1 million izondo ngo watso utatanya haukamparo ishia ye bila yafanyiwa hula henso hole hula mmonwe mapesa avumbulwa yenda ataka uhule magari yakaufanya zenongozi la pia wakati wa mirwadi mwishi ya zemaliza kaurengwa bala yabonga manzoni mweleze nukaya wa Komori ja wakati ukarelewe ebanu nsunda hivi yemana mkomori ya joko shinda jeleze ya elewe gasi hunuhenu siku msiba mziro wari hunda siwana wa Komori mmonwe za jiri juzi wenda atawa ulemru ya hafabuhuni iwotsi mjina mji waka wanasha uondo wanruao wa mji mzima hasibabu ndongo za usana na mendelo ya homji wenda atawatsinziana mabaki ya maili wolo amrudhwamana mengoni mwana wa homji wabuni wakawe mile buuni haulwa hafu
ngari wonawe zijiro harma miji ya haturi wanawo mijina mijiri tilana mro wala wende wa wandu harma mipira ze problemu izo pia zijikaushia ngarula nao rikane mananyasi na kauhaba nezamba henu siku yala harmo mji wa dembeni ngungu jomrehemu ya mlazebwema rere wale tangalahe rangu iho maore haholwa asidi ni mriatso baye nyumba njia ya mhola aside mana wohe evacuelwa hende maore sasi ngasina besemezi ya wazabanu hajamaiti juzi ebanu nyinyi mashababi nemiji ya hatu sisonda zemvuri miridoji uwa no wana homijini no tila na mro shaka mtsima kapablo kayale jeshi lirengao wananyasi liriwao hamji liriwao hamabavu lenda tabala metrize watsomru longombaba hanu ukaya usiku andu wafanya front maono andu wanu yeze mvuza tuzotsoka zotsodoji wa hawasi ya mipira ya malbitri wa Ulaya bari bala havuzia nayi hauhabenzela wandu hauhenjeza minuiti izo kazi jasababisha albitri ya Ulaya afe hauyarendo erewe lewe inuenda weka harma mjandungu ashinda nao kabati shari ashaone soke kwa wandu wangu ashinda nao wake wanduenda tawarenge mzima wa mremebwe wa mremenyendo wa mtresho wala wongua wala mindu zanongo izo pia kabati kafa zero lito jirani mwensi ya Comores yesi itonde determination hiyo mrahunre volontia urenga mananya waka mji mzima wakahamba norenda wabavuzima wandu wajula nao mramtre nyumba mro balenge mananya mtegari na mtre mro watsoz ndongo nziro zijiro harmo dunia za tsujire harmonsi ya Comores ye makati ya mwisoyani ngebanu le jeshi lila karitima kapablo ilobwe lotsose kuwa hamado watwani ya wahema shababi wa Senegal hao wa Mali hao wadunga abo wajire volteo shasi tsonga ze kufuru zotsodoji uwa norengo baba hatoa mijinire warendaze nai norengo wanare wa viole sheza bidiri merike masolidaire ye helandu we mawawani yawe mabangwe na mwime usiku wandu wanuari renda na yata tsanyi msomao wababato ni shuziwa emalaho yatu oziwa zedabu za wana shatu zirengwa nemeki izo hotsoti lwa rahani rito lwa rende rasome yelulo mwadende ya suanyelwa mkubalo wandu wanua jelewo warihimise jau wao mabani hatu wananyasi ikelonga sima kapablo rijiturne balisi siri juwerife shakari sima kapablo afrontele jeshilila rafanya jesi jiru hamade sima bani hatu yabo yo hamba ukaya zendongo azali ya panga ngujo wasulinizo msike na tabiri ya kalima jinwa jina na mime kasati njihar mwe parti njoka ulongo abanu ya hema opoza wazali ya bondo bahanu njoka nzano nesokaya ndiyo mwadui huandu urenga tuwa mayawani kwa Komorukaza likana ukakandida 2024 haukana urengaza voti zinu mrisiusa amadeli marisiusa 2019 nemaha ya dunga yabo wakomoru wa tsodojuwa wa undazindwa jina si haki na mambeze kweli rambezo ripishi wao nizorjo kaulisiwa shamkomoriati kena tuamaye kaka jajeleza elewa yomengo nweze nongwe kaozi nlaza zinjusa hatabu neze twabia nizionao rirendwao uharmwe miji ya hatu uharmwe malaho ya hatu ratsambazizwe dini ratsambazizwe mila ratsambazizwe obadzima miji ya kilo harmwa nkodo utsojwa hona ndo baba ili mjini wa kantsiwa hadisi haumashababi maili haukahale kabajaha mjimuna mjimtiti yesiasa Comores pia ngejulihani hao shasi ujo kansira mbeza mjigwa zima si ujo kansiri liliana kibea si ujo kansiri hadisi kibea lewa inuze nongo izo pia zihisa yendongo yatilwane taratibu ya azali no wandwa hahe wata taratibu yokaya wa baba hatu wasikensi bazima wambazizima yonde manemi jiatu tsenda usoni yonde mane taratibu nyambo banu itsojo parofanyishi hauka wanuka mashababi waili wakantsiwa hadisi nge wandu wa jorwa liana shale wenu wende watolwa na parei wanikwa wanazijana warendwa ma espion wandu wa konsoma bangweni mriendo vumbazali bala mrasabe habeti salama bala mriendo ambandongo fulani bala sasi waswili izonde zondongo zatilo harmwe miji ya hatu kinyume ya uona ila solidarite rakaniyo radokansi wazima lowe mabango nde yatino valeri we hazo place publique zetulwa minara wanangwendwe kansi bala tatasi yensire ndo aibu ya msajaja na uko wanapia warendwa mavura bange na unamvinyo ili watilo harumwe taratibu ya ulevi hiyo wadiwaze zilo manufaa ya hao neze fami nensi ya hatu ebengeti jani habili nimwambie nuka ewa Comores sindora wa hamabangwe sindora wa hafwaye sindori wa homisihiri sindora chanzia sindori jibahiza ndare jisuanye sinderi wa hata zelekoli ngabo miji hate mafundingo alibwao ne miji simwambianizo usiku banu dazibi ya miji hatu itsofanya yepeluye hindinene mabango hatu
yemsedie hindiniene misiri hatu yo wandu wao pia yazalie hindiniene mijatu bokwata ze pare sideri jiwashi yao le balajiri ilo maona buni bo lwamrilo ilo bala toko jahe development home jabuni abatindi ya wakahanza batilo ikombe na wakahanza batilo pare izo timaliza serikali shezo maliza home jiwabuni mono hata bonde bafundu nga izo zoka zirisomo ebano intellectually muhemi jia hatu hato kansuka ya tolo para na Azali enderu milwani Fatihu eki yasira wasiluka kweli Fatihu Azali uonde ujwaba haye mimisano mabango ninyi wababa hatu na wazaza hatu yaukana mozaje wana hanyu nusu wa farma za bahari za Afrika nusu wa farma za bahari za Maore wasa wende wasomo wajangwa wa mijini wao wahu wa Fatihu na mabani hao mkubaliko elimdoja mwe parwa mwerengwa mwe hanso harumaziri harumazefa yeza hanyu maji washia hemjuhu wa hanyu ukangu mabionu kaba nizo mbaba hao ya asayarenda ya humiseko morito hamahindu abaheto kaujande mwana hajarengwa na hanyu yarirenge ya rende rushitso hindu ya ukana mozajeba baba senogozinu na zijula shawiri yabanu kama jabakisha hata banu yamba ukaya jungula pishi wamfi lokalitso vumba yabanu hata lila vumba kalicha bakari mwemiji ya tarehi ya hatu badi masikiti fuma huu badu hoza manadamu yako jonela nai yabanu emiji ya sujara do ishi yo mijini hatu yabanu ngionda wako emiji yo pia ila zwa hamba yabanu wakaba natasha babi mzima yatso eseye yatso sekuwabe yamba mremwarme parleri ila nitsone kangwa jojuha yabanu ngasi wandu hindi yenu tobia hindi yabanu komorira silishanda inuwa ibunziro kwezi baze wa hatu bazaza hatu inutabu nziro hoka kwele mana wazalinde ujwari rume na yengu ujwari ruma animwambioni kamu mnadhirioni ngu ujwari ruma dazi bazali yatsu eseye ya rive dazi garjoka hamba dazi birensi dazi hokale wenu kweli tobia ratu parozona haruma ensi rijaba ngarifanyula politika shindo adingoni mji wa kamili ngo parwao siabo ka uo mji shade miji ambayo miji yende ye hanso abangweni yido parone mana wa Azali yeni kwa karte hali karte za adhesion yeyo tobiendi bwa Komori yenu tobiendi karishirwani bwa Komori ruwasulivanu bwa ziro hoko baba hatu na wazaza hatu na mashababi wajida hiyo ngondo warengwa we hanso abangweni wala kwa tujawani kwa msaada wa hao mji wala kwa tujani kwa bursu za wanawapashi yao wala tukanga bandu alo wadengo warengo wabahiziwa shahari ngondo we hanso abala ye mwana wa Azali ya subuti ya donenga karte bwa Komori wabala ngavimu karte ye parwa baba hatu ha isimu amji fulani hamamru no wale omji fulani hende haruma bavula kamili hapara bavula kamila lehansi harizila karte za madera yeyo to biendi ye banunga sandu indi ye wa Komore ngani masahide zijirio inuti to biaza nongorendo aho izo ti to biaza paro jiri bahanu hewe garicho una msi wa maudu zanongozi jiro harmensi ya Komore manazali ya mdengani ya mdende rushitso hindu yoti tobia hindoke mana wa Azali ngu jwar mwitsandraya ya jomjini nsujini ya jahimiso wa nsujinari male bango nele bavu ya do paramba dese karte za homji wetsandra mjini dese karte za homji wa nsambu dese karte za homji wa zibandani sujini milembeni samba mbodoni ani walazila kartari za wandu wa adera harmeserse kusubutie mebango eni ani kabati tishababi simrumbaba mona haya simrumsha ukawandu ashewa uondo waone sosuja wa Komori sirika na bidadu wa shebani nsujini ondo andro wakawahimilia epasoko wakawana neneze nongo zaka ufanyabo rikano wazazatu wa ikoni wakawana atawajisisa rumengu lewa inungari wanao ngari wonao ukawo suja wa Komoro wandu Azali ndo watendo usoni wandu wakausabo po place de l'independance harumwe mandamano ya handani baada Azali yate diktaturini wa wandu Azali donc utsimrumme tishababi mona ha simrumbaba ba yujokaya ya juhayamba sabon sibo mwana uroheba nwenza obezo sitabia zori fanya harumale bafu rikamba ngamri parao bumarengensi atu marene rushitso hindu njamri ni kebursu haumjamrabe zilona mfano shemana wa Azali koliandi sebo mwezo atumu yarenge mashababi haruma miji mihu ya Ngazidja hitswada ho za hensi hiyo yawe hensari balanguani kofikira reheli wajoka hendela harumwe mabavu yatsobira mwezo atumu yerengandwe warenda malabano warenda majulungwe wawana wasoma naye ha yatso subuti yake yabo atsorenga wana wa watso watafwa yari balangu ambo fikira lini yazungusata yazie yabo
yatimizino Ngazidja na baba hatu be harmo azatu na baba hatu yokana mozaje ikefatu uko lingu munjiliwa ni bavu ya doto wa carte za adhesion harmo mabango empara ni mnikani yenda to biendi yabo nyinga nyandrindi yabanu kabana wono haya yabanu nyuma shababi wa Komori ngwaonda karishirwani banurifu ba Komori ngamzono mzaha ngabwa joka bado ambandini nyokisitwa bia zo sinongozi ka ufanya mbaba hanu vanu bahaze kongresa heze parti politiki zonongozi wabondo bahanu andu akawenda wadere ze carte d'adhesion zao kwa jazilo watizitowe shatsuja warione ndushitso hindu waroneye warilende majulungwe wala pia ule mwana wazalingu jihudumu yawone yeno waze wa hayaone heli ya jibali yao yenamna mauda joko janjo minjini yafanye part ya politiki ya harmo gouverneur hauye mile mbaba harmo masakala ikengure ngo bavula kamili yengeitsoka mjira rangwa umraya ke jastahiki yejuze bavula kamili lirengwane mwana wa Azali yadoje habili yabwe wanika karte za amadera waondi zo abwandu pia onde watashila yabo na mahotsi na hindi nyo twabiendi yeso maudunga mjokambu wananyu olwa wafu hao wasa watolwa mji hao wasa warenge majapa watawa ndamba ukabwe nsina ndanayi nyinyi nde mwazi halilia akaba ngabwe parti ya hema fanya siasa shangabwe mwana damu kozo na harmosi la munga mdendo nayi haukeni mri arendo na yatsu jua si haki heni aro arilwa na bengu kozo ebanunga mdinda wendi ni wandu atansohole karitso ambezindo ajinde nsohole mwone helira kahufa insi haki ngamdendo nayi hewe ya diaspora emijinari juhe hunu rambe basi ndera wa hema bango yala sindero ndero lozoa na nyasi he ada rejilo za he ada ye mapesa lerengo wa hema bango ne misiri ne zenzia narirongowe ze diaspora za hemi jiro hunu ritowe hatu warambe miji hatu ilo Komori bekalo mwisha mji wambango ajuwa wa hemsiri wa 200 million wala kwa jajile wa shawale walo hunu sono wananya siwanzo wa hemsihiri wambango na budget 200 million ngabare mo majiliso mjini hobardi bare mo majilisi Faransa yekanga bo parti ya mapesa menji ya investiso harmo miji hatu yongelo harmo ulainu narirongowe banga sina vanini sinde yezi yazali wazi he diaspora namo wafanya katiba mshinzi wamba kabatsi mru he diaspora ujojo votewa yaborangu wamba kabatsi mru he diaspora ujo paro votewa yabo kabatsi mru he diaspora ujo paro voti yabo haka ujezo ya kaurenda yaba hasisa armwe miji gari jantereyo yesha hatundo tsolo hamwa hamambe hamwa uzi wabahi yekazali harantere vivant hambakar na ujo para kana sauti bonsi juu siti wanru ojo hambanrongo zirengo siti wanru ojo kama bangweni hokangu jokanga buwana wasoma wajo shindana no wana hahe hao wanru yawe hansi yabo kabo wanru banu walo nao bagari woshinande warenge nsiwa endese hari wari funga mziju wao shaizo mimizoka zidoni hafilisha haukati paro zambo kabandre zaria ya zibajili ro wanru ya wafunga rahaina mbandongo yefanya pia izonongo kaunga zendo hawakati haukaishifia sebonsi wanenu wakatazali ya jolwaya ritojora instoreza rianza hatu ritowo wafungwa rifanyeza he diaspora izo kazi tuni paswa hitwa haukeni ajetsu hanse shahahe sharia sheshilta abishao dasi hata harmwe miji ya hatu yengari jiwao narijempoze harmwe miji narimetelobi harmwe miji ruambio kekade hali nurike hunu risongehe sibiye ya ujakomori rizihe hata baze maitizatu ngazitakse wao ambasadi ya Komori hunu Faransa Ngungu kona maiti hata bia unu atawebahiza. Ha procedure wazitia. Uwa waweli wadorenga mapesa. Yenda babe mwana mkomora jo. Wane manahe ambasadi ya Faransa. Ya Komori hunu Faransa. Do hale jese problemu zatu si wa Komori. Do virili wana wa Komora lobon si jubanu. Wanatungwa fao Marseille wenu siku. Sirikali ya Komori paro jetu ndendazi. Iparo ambandazi. Komunikendaibi wa paro nesokangu atabi hao. Do tsoka msedi yengu johe ya harumai conseil de ministre. Ya duambaka ya wanahatu watabi hao nga sinao. Ya wazisa. Donc wa manzoni mwambia nuka hewa Komore. Rangusiri lobo nzatu walo ndani nga sima zahidi. Waheza nongo zirendwensi ya hatu. Zinsitu abia zenongo rifanyu wa harumai miji ya hatu. Ye mabango ya lasinderi wa hao. Ke jaja haki. Ukarikeba anu harumai nsi ya hatu. Roneza nongo zinutso dende hali inu. Neni yako za Komori sinderi paru wao. Henu anzo alole Komori sinderi paru wao. Haini mbandrongo ya mze fanyishi harumai nsi ya Komori sinderi fanyao. Gamonawe manamsho hatu jamila wali swali. Na makungumanyo manra jina. Henu wakatingwa rao wendano huja. Ngasibanu ngasina mazama. Kamina shamashambo ufaina. Ngaribahizao hata wana wa viole wao. Wela waisi wenda isiwa. Ngangalaze fami hata na wili ngarito wao. No ili risedo anru wawe zotabu.
yo kamtsuona zensi warmoenti ekomori ukahata mrulo na banguzi yatsu bidatsu wezengo yalo nesengulone sone yasediwa emana bwatsu joja udzi wahaju wandu watu joto alili wadzadza hatuna baba tu adwala ngaba pesa za barindi yekensinde hali ngaba joja udzi nango joja mzirwa na unu haukayeza jokazaniliwa ziransi hanga ziti hao haki ndungu kona shunga shende shuzo amara kume mrwaka na arudhuzo amara ndaru zila pia zila taabu na umanki wa ubinadamu wa uribirilia haukara ngwesa grefie rangwesa kavi yendo hale gestatu ya nyumba yihuziwa kadonsanu arudhi huzo akado kume yizonza ya na taabu ya bomkomori ya silinde rongo zindu ajitotsi dotsoka ngari jopula nezitso hatarife sons hewe yonsi ba komori yewa komore rangonda na tabonze karishemeza rajuha baba nusia sambali shabanu ngabwemesha hatuno wana ezatuna lezindizo ngamjo harmwe parti ya hema opoza mwambieni nyima opoza politiku kaya mridhulumu ngamridhulumu shangari rambu wao na sisi ngarijwao kaya mimi binafsi hosoni njoyiho ngamonoha mwandu njoka warengasha hitswandanyi shati ndo andwa hesia sayazali haukawa wosangari juwao ngo madetermine ngo ajoka ngo arendona ai shabu ajoka ngo afa ngo afo ahisa donc ngarele wao yo kartina mbandongo ndwaji na wao warendezema haukara orowana hawa watabanu amba wezo anzao waorsari wa identify ngari juwao shaba ne urihozondo de urimena mbato dola wanzo ya rambo kange haruma ukweli na balange haruma ndabu rangowa na zijana wa prepare wao ni humedi msaidie na jewa hamada shamfi na fakri wa mradabi wabuowa na pajwa loba nuwa tingofanya diversion norengezenda onezi jao wambango afanyo hazi ya siasa ro wambango ondasi wa lobani wajoba nuwe fanya ze semblant ili wahadisona bolt wajwembando ngo ajoka hamba nisojo yonga minionda hubi ichoti dazinuna mbobani engenga mina myamso hamba minsido wadingo nsujwa mnugo jokonunda kalmendini ne jamandami haribala hondo information ngu wabesheyo no haba nuyefanya sambla ye dazali zendrabo ya atake hunu ambajao wandrao pia ngejoja wakati mimi ngamjorenge mafoto anunyonsi pia ni ya kadre vanu ni ya sise wakomoriwa mrambu weni wajoka hamini ngo wajo amini watsojo amini bala hemlemba shabano banda wasuli banu ashe anduko adofa haidi usiku wa uzima baki ebenga manzo mwambia ninyi wandu wa siasa ukaya simambia ni ukaya Yusufu Muhammad bana hajabonsi jubanu nsuo na mrujoko jabanu ya rengo hamaleshe Yusufu Muhammad bana ya rengo bonsi jubanu na banenu wakatandu walauza kadonzima ya rate banaba kabatino ngombili ya remea mwando wende ya tende ya remea njia nduka dolinda tende ya rema mdu tende ya reme ebenga nanzo mwambia nukaya kabati opposant ujojwa ujabanu tena ya rengo heli Yusufu Muhammad bana ya rengo hauketwa maya ikabala ye solution yala wane mtukufu wahe mhu watu fundi watu Yusufu Muhammad bana boyaja banu na boyaja Comores arundindi abake mdubanu yarambie yemba resolution hauze natija za buha uharumo mjo wa Yusufu Muhammad bana banu ne helangu wa jespire harumwe mabangwe ne misihiri ya ulayinu raka jumotso hano siha ye gwagwagwa ye aniwanrako fikru kabala daila naifte hatu ya shikomori ye habali yendini ya jatekeleze ye haru endini harejei yebo yarejewa na nyawambaje ye faida ya lawa hosoni muzori wanoni zondazi na batsoka mdubano anambie tsina hamba ndongo yo ya handani yabo kabatu joja banutsena na kesambi na kesala benge sambe yafungula embese kandro ajua ngo atingojoko jwa he furaha ya mzee wa hatubo ya lawa sheka atwa ya siasa kanga bajoko kandongo zonongo za jiri zinu pia hatoa kane kibala mwitowa si haki harma mamini ya kamili nsojo kaba numvura ngwizo zonziro hana mali haukema narundo mapesa nzomvu ebenge kaze mvuzi zingarwa ye makalimare ngwa ashe yundongo nziro ebenge zenongwe kaondo ema opposant wazirenga wendo nizo si haki ngamdirendo na hii ze janibu mbili za ufaraka mlonizo antro ya munyi baraka ze partizahe na Muhammad Ali Swalihi mwangamize siasa ya hema opposant Comores si haki zenongo zinabangari mtolao nizo wadalini mabiani si haki nsitwa bia inuti siasa yoke japaro kirimbaba hanu zonongo mrifanyo zinu sentende yake mbili furongio hula ngabo aliyo ngabo atio twabia zatu paro balwamba bahanu banu tsizamba banu kamtsina wajibu itokaya mwende marenge mamadu ike munyinde ko shemfwa hahi hau mwende marenge munyike mamadu nde shemfwa hahi yo harumani mru ya panga siasa ya wane ya hunde ushinzi wa ukaya ke mru wa siasa kajaparo kubali ende ya toka dingoni mwa mru ya keshemfwa hahi na bonge na parti
hizo ndizo Azali afanya ya interese parti za wananya pia umedimsedia bange na partindi wonsi pia wale ngo watsanganywa warindwa kangazima Azali nde ulo na serse hono siha yonde parti vumbulwao na balwando ala pia zila parti wa fusione sha izondra abwe mouvance présidentielle yemrulo yabo yo hamba CRC haukendi walangwa jokaze ngwa ofenya karriere kwa sina mayetsena yenyi wanazijana kofikruka ya Metro Mahamudu ya maholonio bokorendo angalezo generation presque na Yusufu Muhammad Ibana na Mbimise Mone na Mwenye Baraka Sedi Swalihi na Razida na Metro Larifu yani ekahondo angaliango tsona kaizo generation za wana wa Mahamongo mitsana ngamtsingonda mandisera ngwaba hamjantere viva dabala babdala ha agwa ha erkati waze wahanywa sawalo halma fin de carrière yako bibi kangwa retraite yemana mtoshindo kansi mafikirindi haukaba nuzinu delu yafanya wena msaidie wa prepare wema na waza aline jamada wangwa prepare wana waje wa couvre maudu harmazen diware ndensi ya Comores yenyi nyinga mjokamba ngamwani lawendi ikawa tangabo mwa Somali ko linzimara ngoli se hata mudebonze sabarindi nibo koyo ndo bano andwa ko hunda shaba kamtso oblige mtsoda matsanga nyebwa zima mrenge mrumzima keshe mfano nyonsi pia yoke na ukira kwabo minyesi ya sahanyu nane ni jokanza yabo hajiua Yusufu hadi bwana wangu lindo ane bamba ono wa mkazi ngamuonawe heli mkazi wajuha vahe Metro Mahamudu ngulindo ane wa shidi dimani Metro Larifu ngulindo ane mba jini na fumbuni Mwenye Baraka ngulindo ane yode hela hesi ya sabanata hunu faransanyi uona ye kandu walize voti heni mdulo na fie do ulindwa harmale bavula hahi bahe kenda ashindwa yehono hokabala katsina mwini waondo walo na siasa hunu nga mwonawo kaya Mélenchon ulange harmwe gauche shahada kreye ba na system wa hai yabonge mkino kae kado kae na Holandi si wojotsanganya habazima bate droite kangwa nzowe Marine Le Pen wojotsanganya hao na ono wabaye shabale ni mrunge teti harmwe siasa ya hai ye pourquoi nyinyi mtsingo anza mjambale siasa shindwa dingoni yijotsongeza mtiparo waswili ya ukaye kafula nikajatendo wandu pia yaboke na ukiribado la katsira isi banumba balu kumane manamba ukaja ujauda bayambange raisi harengwandu pia wa domine nonga mona ukanga ma opposant hato wandu ahenga bwatso kubale siasa malgro kango bala fanyida yena ticha yalawa uharumale bunjilo la Mwenye Baraka yalifanya uharume faye ya Moroni Henry hata haba concrètement isoti dotoka yeye hasa ngena parti yahe ya kipolitiki ya opoza itoba zimane parti politiki ya tendorani Muhammad Ali Swali leo eske yongeri saidi yao si wandu siasa wanao kinyume na Azali itoti dotoka le wefro wafanya bunjilo fa ya Moroni iliba waonese politiki kando ebalia ikao ya baba ngio kinyume niyo Mwenye Baraka ebalia Mwenye Baraka risarelewa ukaya siasa henge jikurubishao na Azali wasabende wandu Hoseni shangwa mbonge opposant ya opposant hengwanoje ngwano kangwa mboguto mama adungwano yu afanya ayinguto sambia wane hafanya jau yale Azali yabori hundwa uritsoa yulo swale kaoni Mkomori ngebidwa juzi sankili yahe vahewanu wandwa jina wanu wa hefron wowe ngwambe ukasikari twanza Azali shaka batsino ngozira lejo nambando ngoitsotilo tsokado tsodo mbakari twanza Azali yabori hundwa uritsoa yo wandu ano wailingwa rambondo ngwendi hakamye zimgo harumwe siasa webali ye ganyando harumwe makati wa relatio pia harumwe bana yin kabatsi ganyabwe tsotsa Azali kabatsi mbujoka uhundabwe tsotsa Azali reya hambango ndo ya wanu walomo prison alawe waloja wajeja wa Azali ngujo jaleje yarenge pouvoir 2024 yomrwatsi le wezindwa jina badeka Azali holo hafu shazali nde Jordan nge 2024 hasa hato wa slogan yahe gwanzima premier tour ça suffit yaborundindi wanu bawe separei Muhammad Ali Swali hajange hunu katsurongo wakartumishia shabwe mrulo nefro lewo wo baruani wo de maranya sirazida yabo zisiza yabo Metro Mahamudu na wandu wadu ngabo pia swali bana ngwa odingoni mwa wandu wao yabo rundindi hunu risali joka ngabo yambange opoza shangari onokaze fikra zahe zisaziri kubi Azali mwinyi risarelewa ukaze fikira zahe zinji ngazi kurubia Azali yeye ngwa mongurumo strategy kangu kurubio ilia wanise atoe sambi bahatoa agwa yafanye jau sheheli sisi relewao ye kazalenda kansi yabori hundwa uritsoa yabori irisinsini mweheli rakaya ye kazala hundu 2024 yaboheni mdunga mwambioni hata wandu wambongo harume ye wakwatsi kinyume naza ngo kinyume na Azali ngwa johenda mbio wangara Azali
haukabu asawe leokaya kwa tina banu populia yabwe mfitsa mbalozi yoni yebenge ngamdirendo na hii kabati bunjiloba la ribelambana tija kabati hata na yoke na huja yena tijangyo na zalingo ndeleyo 2024 ngujorengo rais na weka sare ngo rais ngo data 2029 ngamu mnadhirioni nedini ngabo wandu waloma opozabanu wajohanga razali officiellement wafanye hazi jabweka onga mjokanga bo jezi njizi jule wao harumemba na yinu wandu watsoma sincere rango ajokwenda makandida rakwano kwenda makandida shanga wandu watsoma sincere wajihufi yao ye mahoti ya hao nezenongo zao sha opozati de halini nimwere ne message ya mwisonjozi yalo mpande huu bamswanzani kemlaku nimwambie nukanga monawe zo Usmani Sonko yafanya Senegali wala hapata nguliwa zenongo sambia kafanyiliwa zila hapata hakauliwa ema opoze kampata majoliwa babanunga nyibanunga msingodo amba ukaya yeke population ke jajuha msikubaluke population ya Senegal ile tsoko juha bawu no Usmani Sonko hafanya hazi kufanyo hazi yoke kiri Emmanuel wandu walendo haruma zefoenda oni kwa carte d'adhesion kamemu haruma mabaraya kamili watsondo arengwani mjuhu wa hao ya wonjile haruma mabangwe ya dwamba ngwani ko carte za maadera yoti ukakwenda wanike mapesa wanike bursu sha carte za adera wandu ala pia wenda zabari dokaya zinandongo zipangwao ya opposition komori kamtufanya hazi mapange maranja wasonziana mtirambe nrabo se hazizanyu bo mapanga watsojo faiye haruma mabunjilo mafanya pia rilo munyi afanya nsujini rilo afanya moroni rilo from afanya haruma redua ya soma hejua rela afanya herungu jani rio makauzungula haruma mijimanjaru malaho mwe hadisi nyinao rilo marifanya moroni wandu wala kwa no paroro hawao eranja mkomori rahakajeelewa hatema bonzeka sojitowa zo pangwa Usmani Sonko la ngena staffu ngena wandu haruma mabavu pia husiana ne Senegal kufanyo hazi ngurumoze malizahe ngwatsangao domana maone maranja wala pia ila sifle izvuzilwao ankulisi e maranja waroha garjoka hendo makaba maudu gabajoko kanongo fulani jau yema na sambienda kojije wa ejuaratsu onano wa komorindi kakweli yema nensu ya mama duraono wa mbeni no wa mahame no wandu wanzo mama duwe mabalendi dokazi pango wandu wa mama duwa kapre umjua mama duka tayari ikamtajoka samba kwenda hukumlwa yekazjako julo yemana ratsone juwa balendi wandu wa fensuila yemana ratsone wa komori wanzo samba nsuilendi kasi japangwa kasi tupangwa ngabo complicité azalingu prepare wandu maopoza wahe hawambi ya ukamaudu jau wajue semblant azalabiri kamna ujori bali ya mpato c'est fini ça suffit karitsuli na rongo juma banu sambinde mdu yakana hitwa ushinda ya mobilize yambe so la halala rele wa ukabo kabatsu jojambe ndongo wakomori msikubali rimeno ambato tsenano wanruan wanukwa na kufanya ndongo wo kasi haruma msiba mziro bo wakomori na mrenge message dumni rensi ye mana waza alide joko jari rume uo msiba wa hafa wakansi obanuri lo banu bibi farwa te sabonsie joka gouverneur de mana wazali mumono woi Nour El Fath ye wasaya ngebonze banu ngutsonjeza ye misomo yahe ya usana neleje ishi haukeke mzima harenge administration ya Comores nando karenge shetwa shahe Comores yake do dhamana ye wasahare ngele jeishi aborifu enyi wajere bakisi na nyibo baba bwatsatse ye yonsi ndine nsiato hata zensi na mbongizo za kifaume notsi de halini tindotso sankada maranja ba avec le makomsa ebengangala nzori mwambie nukaye kafati hundizo hende gouverneur yabona mkubalikezo ramba banu sanga zone hao banu jokasu na mdotu nde sharia shahoa na bonge shifanyi wao shijoka uruhusu shahema gouverneur shijomolo wao shitulokai rais ngujo ja remplace wane gouverneur babwe kandi zema na wazalani kwa shesu wa Ngazidja hauka hashinika bibi Faruata hanika Fazuli Mwali hanika Anisi Shamsidini Nzuani gujorengani kefatihu na yesho yafanyao ngupango sharia hashashi paanga shaukaye kange na uzuri emanahe ndo yarenge yajarenga uzuri wa yanike fatihu yarirume hewe ngarisa mbao na nyinga msono mzaha kamranti wotsodo vumba voti za 2024 bo munyi baraka mwatra wabaka mtujo bano mfipishi wao mrati jirende ndushito hindu Muhammad Ali Swalihe kujahu kansari mwensi yinu kutina kaulula mbao ngamrifanyawo sampla wajema udu bamba ukamswa mhilo mamba mse Komori fatihu yarenge mlemeo mabenga modo zanu
kamransi mtsirengo wa Komori rangwe mahaila mrirende wanaritwa bazinsi haki karija yebandi mdendeni yari mdendeni si wa Komori ebenge kwezi ngamzio harmwa upande huo ni bloke emanadamu woi satsi bloke rendele abanga mando harmwa le swala la musu de la usiana na mananyasi wa Shitsanda mjini Abdul Halim Muhammad Swalih Abdul Halim Muhammad Swalih kao le swala linunga mlambo hauraji na minga mjezo nambao shanga mtende nito wasiwa banambe wana amame mengoni mwao manama mzima ikao si wana zembana zinu benge siti siasa nzima yala harmo mjwe Tsanda mjini mwambio kaya banot sarjanga so mabango eni ramba sinde rongo wao yabongara nsauri dojuwe namna rijo mabango eni zo rambao nesi johonesa ula ustaarabu no unatengo nino faso hawa hatu mahususu si wana wahe Tsandari rongo wao bana ukaya kabatsi mru ya rumani mjia jeban shamal asafingar jojo udezwane mjia hatu nanga nzomru wake tayari ya juo kaya izomengo ni mweze mru yenda mbanani ya ujo urenga bal perdu ye Tsandraya haujimlifu nido hushando ustarabu we Tsandra ila tinongozi nji ula mfaume mzima mengo ni mwafaume wahe Tsandra yenda kahone mwana mfaume mbajini ya kauloza habali yemna tando waha hendamwe hambaba hanu nguchenda hula hasimbu hata harejei hende habola mnatando harenge mbendu bala hali hardare jeyar maze hazi afungo mbango hende bala hatso fanya hazi balata henu wakati yapa ronde ale mbandu kutsamba milo tijanlozi ze manama mlozo msula hindu na yeye banda endere ngenda majule hino erejei hata ye shuli la harma zensu yakafanyisha kaja la hatamba hindu officiel mata majika jayano na balaka ne mnatando wa habiri hajaza hajaka uloza hadiseli rambiu bahiwola mwana nyambaji ni bahe hajaka uliba hajahula jandi saunjaru mwe shuhuli keni wakati yambilwale mbahindu ngutsomba no milonga mlozo balangwa nso yalibe ola mwana nyasila jafanya bahihenda to wakati zenongoza jahauziro wakati wasa wako ngatso jwangu fanyo jebengeze nongoza za rendaje yasa yado harma baina safal marwa harenge mba yamba tijidziwa tijamba harenge ndini bala hano bas ebenge bala doba hano la jako mwambe hadisuka abala mimi sikana mbahindu ya hangu mnatando na balia na ndane hansi bavuni bala na donda nereje kwa mafula ne dane renga bala na hila ne jo hazini haukanjaka hanza njondwe lehano jusane jilisa na mitele shawandu ijanjia yabo mengoni mweze nongosika honi sokado ustarabu etsanda shabo kazjala labo ba zilala hazon rongo zinji ebenge tsanza ndongo ebandongo ze manama ukaya ya hadisia Halim Abdul Halim Muhammad Swalih woi kena ukirila shakafi homjwe Tsanda mjini utitulwa bohari ko jamba wando wa mpua ko jamba nguo temwe shala vimekangu vumbulwa nguchovumbulwa no mji we Tsanda mjini haukayata sisi mimi ne jaban samba mido na seri hau boltu yemda huu base na seringizo zinji mkomori yoke tu isufize ye Komori bavundali de Tsandraya bade Tsandrayo yinji ngiyo fardu hainu vumbu mji wa hao yaboke na ukiriba do hanyonga banukayo mji we Tsanda utivumbulwa ngojo vumbulwa ukata juzi yaka usome hitima kaja isoma bandama jile Tsanda na wo mji jirani kajenda hansambu kaja hansujini kaja samoroni shaha isoma harumu msiri we Tsanda mjini ilaika uhakikisho kaya kelke suwezi joka hujasha lefuha luenda bwa mnyalo yebengabwe maranyasa Abdul Halim wa Muhammad Swalih ilfwe kangu vumbulwa mbilo ka mda hubi mwitsanda mjini hatu yonde ya mando na kanzani welezi yebengabwa tido hanyonga yesakado abili zenongo Abdul Halim ya zifanya zinu hazifanyila mwana mwitsandraya zinu zaundema na mshwatu zabibu shawa haoneha shemziba nina nsujini kajaoneha lesu ala linungilo ziro ba Komori haukema na nyasi hakubali hahana mwananya mwana mshewoi wamba Hasani wahali wa Abdala ya heya harumensi ya Dar es Salaam ikawa ye mwanzani mhuu wa Abdul Halim woi ikawa Abdul Halim uanduwa heya harumemi karakara heno alingo huifanya yehenda na Dar es Salaam wajola wa Dar es Salaam onde Arabi Sauditi hende hadotsa hanzi ya iwe wabe haula abani zenzi ya zahambe sezi hambili wahe yanzi ya za visa akozi hunda a partir ya he consula ya iloyu Arabi Sauditi ye kaka zijakira mbese wa bascule Turki endado abitsa Grace na imo wenjia hundu ikawa maleho piange na mapaseur zenongozija bada ula Hasani wa hali Abdala ulo Dar es Salaam
mwanzani wa Abdul Halimu haonwe hela Abdul Halimu yambeshao wanruhula Dar es Salaam yenda yefanyo mpango yemsedia webira wenda zao hula Arabi Sauditi wenda jazao Faransa haja hadisi wamba ukakairi mwana mshwatu zabiburi mbitse harimwenzi ya inu ya wasuli Faransa ye kontra ikaji ye kontra mwenwe papier yao yo papier arengwa mengoni mweze nongora ka interpele rambe ye daula ya Komori wafanya hadhari do kamduka do sinye mkataba wa magui wanrongo uzifanya werumiaze papier zo ambassade ya antete ya hema karatasi ya he signature ya kahurenge engagement ukahabweshaze 3,300,000 francs comoriens ikawo yo 6,600 Abdul Halimu ya tulwa zonko de moroni itsanda mjini yabo ne fami ya hemwana mshohatu zabibu haitia haruma karatasi yo ambassade yani de consul ya hatu e consula ya hatu ilo Arabie Saoudite yabo deja yo faute grave ila faute grave ukabo nge cautionner ukaye daula ya Komori ngiro haruma magui na tsoyi hanome wa konsili wa hensi ya Komori rango mwezi wa Avrili wa birawunu ni Azali hadisi hamanda ino kisharia ibidi alimoje wana wotsu adui yo huifadho wa baki hauka wala mitsanga hende hajazo bibwende kajaja yesa sidindi ezazidindo kaya ye kontraika uka haruma visa kajambo nde arengeza bibu ya mtie haruma japawa kajambo nde ya mtie haruma meli shahani kwa kontra yokanguni kwa 6,600 euro yarengeza bibu ye biye ya zabibu ya kaupashi ya rangunga zija kwenda zahe Dar es Salaam no ulawa Dar es Salaam ende Arabie Saoudite zozi kautsinzwa ne fami ya zabibu baheye haka hampo sheze 6,600 euro yende ya towe visa Arabie Saoudite ya tezabibu Faransa yangare mdu mahe hunule havro yeze kontra fami ya zabibu wazi respecte wanika emwananyasa Abdul Halimu yeze 6,600 euro ye papiata ti afishe yabo hasinye wae hashin Arabu na shifaransa hajangaje hambandi zo kweli harengema pesa ye famia zabibu wabahisa zabibu wambeha Dar es Salaam habakia bwa mwezi 6 ya kamili wahema nanya zedo amana zahe pia zikao harmwema nanya wambaba mzima mzaze mzima wamba Hassan Ali Abdalla ulo yiho Dar es Salaam wakomori wenjiwo humjua baha tensu zabibu ya wasili Hasani halala msiri ni ensu ya handani hakaujushila zabibu yombaba hanu ya kaulala iliyalali ngende atsahe mwananya adomlaza wakati biro mwinji remrume wa zabibu refami ya zabibu wa rejei waimana Abdul Halimu wamba ebanu zabibu tsabangu biro banu ya jeyiho rangubala atabanuka abali banu zalongo kasinyangu hende hamrenge harengwa tsinzo biye habehwa hula rangu le combien haro le 27 août 2018 Dar es Salaam hunjia Arabie Saoudite so bibenda arda kiula Arabie Saoudite woimana Abdul Halimu ngwari hatante ze visa takatu Paris yemrumahe hafanya video haonesa haditsana intervene harma video ya hemana nyasi wamba malidi yemalidi IT ya rayuona yakahone sokende akaprena charge mrumshahi na hunu harma hitima somo tsanda mjini habari ye mapesa emenja akaurumilwa zabibu ya kaiho yemrumahe hamba mimi denado bwesha zabibu kati mbosha mashashi 100 euro shabada zabibu ye mwanamme wo ya Abdul Halimu hamba mwanamsheka juro Arabie Saoudite ado jitowa yende ado destine we mapesa shensu zabibu ya jambe mrumma hokaya vanwe mapesa mitsi ya onoshe korenga Abdul Halimu ahulumba hindu jari le abaki mitsi je ufanyaje ye mrumma haja block amba tsina ube hatsena wo muhimu za jasa jirindo kaya nsutsa hani njar mwe dossier malidi hamba jau mitsi malidi mamrengo zona zipua uharumo mtsunji dokaya yamru ya kaurenga zabibu yambehe Turki ye hamba Abdul Halimu wa Muhammad Swalihi tsanda mjini kinyume yeso yambao kahabehani mrumra jina no yambe handaye na minga mjoleza hadi sibanu ngamtsojozele wawanyi hamrenge masi wa msisi Turki na Arabie Saoudite arma avion yo 3h30 savoli hambe haiho wanja iho masihu hamrenge hamtaharu magari hakambe harma mjiwa hule tido kapitali hambe hamjiwa hule wawasudi asubuhi yemrume waza bibafanya direct ngio harme pajama lidia aone sabokaya yemrumshahe hamparabo asubuhi hamabokaba nunga Turki
yamru wabilie manamsho yamparando zabibu haparema namna ahe Muhammad Ali Abdallah ulozibandani yabo ikaw wende dhoma na wahedo seino makatiri zambo yanu hamambio kaba nutsinja Turki hambe numero nimsirambua hamba numero ya mrika odo ya jani kwa mihunu hamba yengo nda hu hamba nsujwa hunda hu bakari njahunu masihu sibaliwana Abdul Halimu hajane hansibanu banarda kwa henzahe yedho manaka na yiho mrumsuda de pasori yani kwa mwanamsho watu wala mananyasi mzibandani hapara mananyasi washinsujini uloyiho hamambie hadisini hamnike numero wala mananyasi hapara ye mwanamsho hatwari mwe numero inu yahe mwanamme msuda wa ipasori hamambio kangwa nzalongeze mru fulani hamnika zabibu wa hadisi hamambio kana mbo malolio zabibu hambatsina ujau hambio koma la hunu nsuju hunda huvi shanga mjokatsi ndo karibu no kapitali haukabora haja ritilo armagari tsibe hamala tsibalo jamala hule ndondondro hamamala hamna msiru nimbabi hamba wangalio dirisheni urenge foto harumwe telefoni hiyo mnereye besa hiyo ngamjo sana nilokalize nijua malamlio njeni utsahe zabibu kaja kaujo manipulela telefoni besebo yamba ola mndu na ekaja yujwa mbabe sharabu sheka jilu hendwa jina wala pasera mbesehelewe strategy yokabala ngwanzo ya jarengwa hapara Abdul Halim wala pasera hamweleza zelongozini wala Abdul Halim ardati nzibia hareje Turki hajarenge zabibu hambesha mrumraji rangubala wanrua perde zila namna zaahe basira ngu yabo Abdul Halim hasi Comores 2019 ba Comores uamboka banwe hadisi nitso kansira ngu 2019 kejaka ujulo asi ye famio zabibu watsaha wajuwe zenongozinu haukabada wadunga Abdul Halim wampara wameleza watsaha wajuwe mala zabibu alio watsona mba contact ya zabibu Abdul Halim hasi Comores 2019 wende wa mmono nensu wakahona na Abdul Halim handani Abdul Halim ngu jojatino video nieshie waona na haruma ye restaurant nasibilo tsanda mjini wa hadisi wonaye haukayema na nyasi Muhammad Ali Abdallah zibandani hasinsujini harenge wananya haukambaba hao womsujini wabiri wasitsanda mjini wajoka Abdul Halim haja warengera ndevu ende wa mono waonana harume restaurant nasibilo tsanda mjini baibo enda wa hadisi wonaye hawaeleza hawambio kabale situation kanunde visa ke jakaya ikawajibu ni mbali yonda Turki bayi hongarjo hundanzi yanje Greece ya bireimata yanje Faransa jawandu wa biraiho yabo handa ninga nzwandu wele okaba Abdul Halim katsina namno jambetsi da mbeha Turki aparia hez kayang yende ya mbeha manam shabatso ikartu jwange ndabi ya jote mwanye shabwe manambo tsinda ndabwe manam shatso haya hamba ndaye shanga bo izo yafanye no ananya si justifieyo yehujo jawambe izoje kawetside wambe hurduwa makini shamba na mstahamili babo mine rejei zenzia ngazijoka wa masilaha ngujobira ngabo mananyasi mzima konshie ne mwana mshwatu oyi washisima yetsandaya malheureusement karitsushindo joma alaya liyo shaharinge Faransa banu wa hawaswilide yatende ya roha uwende yatende ya bitswa yiho yakaubitswa zabibu ya wasuli Faransa banu sha emaname hamba ngujo hasima ndia saize contact za emaname uo risana tarimparse hunu rirongowe hakawa ngujo ambazinji hakawa ataze torturi wakawenshi hoda honi wahe mana mshwatu hakozieshi nae ebenge abo mimi Tanzania mweleze nukaya hende hawambio kaya wastahamili bekare jai Faransa ngujo jafa aendeza he daubini Arabi Sauditi ngujo ndafanya nzia ya rejei Turki wakemaki niba zila procedure ka nguzibiro goya kahasahde hao nokaya kabati soli sotsotsi ndiyo yesa jazajiri hindi so mahan baba ngabo jua chanson zanjeba esa jazajiri lokaya wamwelewa wajazao wenzao zivandani henza wenda zahe wende wabakatao la Abdul Halim katswani kanuveli remrume hunu Faransa reze fami walembelea Abdul Halim ardasi Comores wardi wende wa mono kadwabili ikawe kadwabili wako naye onana naye harumagari la baliwa ne mwanamme wa zabibu wamba Muhammad Ali Abdallah ikawe le garilo la mrumbahani la kanema na nyasi woi mwanamme wa zabibu yabondo bahani waka hadisi za kadwabili basi bo akadisi kadwabili wowo wanza wazitio mji shawo mji shefu wa mji ginge shahidi nge na monge yabo
ikawe hadisi nungu juo na minga mina na confirmation za témoignage ziko hansio kaya gigingu jo dossier yin gigi hamba katsunjia ba wakati wakahuifanya kwa jatilo yo kimji hamambio katso irenga kushahidi urenge dossier yoke niyo giga refuse waremana na Abdul Halim hata Abdul Halim mungu tsamba jao hapa jao wende jao zenongo kajalana na ndongo zenda hata zinjo serikalini bwa Comores ye dossier ino ministère des affaires étrangères ngo ijuwao wamba hata ngo ajo wa para bafanywa barua isinye wanefami hata mpakale wenwe barua yoke japaro jusiwa ya habanu malgro kaho ministeri wao ndo wakonika efaminuze procedure wazibire hawano Abdul Halimu hajangaje kidhama na wadaula na hende hafanya tendo zero shangarele wao kayambe sebwa juhakoti lantere dossier na mwishie ndo bakomode Abdul Halimu haunduze nzi atawahenzahi harudi hareja ikomori kadararu ye fami wa vawasihi wende wawawono wawambio kaze nongozi nutsi haki hata efaminu warengwa mafoto le gari wapashi alirengwa foto haukema na Abdul Halimu hawambio kaya ngari mrengao ni mafoto nane le gari yeshele ye kamtso parsa Abdul Halimu nzani mumreme gari bijeri juwezo mafanya bakomo zindongozi do na ushahidi za kansi ye kadararu yo hata mwana Abdul Halimu udemu Abdul Halimu fanyo hazimamwe hamba ukaya na mwendema pare mjomba hatu ajake shahidi yabondo banu kawe ya hitima somwe tsanda mjini hila ya familia zabibu ngo makini wadaza ngo wangali yao haukamjomba Abdul Halimu ngujo hadisi inu hakayabo ya kadu ya raru Abdul Halimu enda kawadis yene familia atu ini azbandani ya mhu Abdul Halimu fanyo hazimamwe mtsumjwe isimu shabwe tsanda ngo mjuwao nguijuo hakayabo ya mwana Abdul Halimu hakayabo gigi ngujo dose inu hata haonana na Abdul Halimu hiyo gigi shanfwa mji kajamba litiro mjwe tsandaya shangu ijuo na mrumze ya kaulongwa juzi wa msiri juwe tsanda mjini ya kautema nyoka uzirumisha jau ulamengo nuwaze warongo la wetsanda mjini na mwende manga le video ya nyumeni ni wafanywane mazababi wetsanda ya wakauwania ya mipaka ya hetsanda ya sinde tsanda mjini mipaka ya hetsanda ya mze watu wala ya kaurongowa na ya hasubitamba ukaze mali zabibu adoru miliwa na mruma hende ya kabwesha zabibu ze mali hambaze mali zido rumilo hata ziye baki yani kwa zabibu kajani kwa hata ensu jaboko zeka donraru ye familia zabibu ye samra mjini kabati mruwa he familia Abdul Halimu josbutambe faminu demande mapesa wademande wajwe male mwana walio basibo wahenda zenongo zinuwa wananizo hata woi Abdul Halimu hapara mrulo Turki hoda honi hao yuhobe faminu ya henda ye hajo para mrulo Turki jene hambetsi de abe zabibu Turki yo mara abili hapara mru Turki handi sorongo aena ya boshaka tutafsirizo ambao wala wamba kwa tselewa wamba kwa na mwedema tsamdu joshi araba ushingerezaje imwana mazabibu ajuhaba lale garaha zibandani hendare ngemana wa mjomba hahe hajanaye yabo upara Karim Ahmed hajanaye yabo wahaka ujashingerezana sharabu Karim ajambo ka mimi nsolu atambandongo mroyi ambao haukendi bale mro akorongo shi Turki gutsotsanganya ha melange yani mrolewe shi Turki mbabi gujelewa wamtahar mamsalaba tubalata ha paula no kazakata zenongozi la kajesa bahanu wala wajuha wenzao waroha nosi unemenasi wahe wala wakardete otia hao ukaanangwa mbwesi de ambeha na hunungu fanyo ndongo ikawa ngazi justifio kedi ambe Abdul Halimandi haja Comores menefa minuendo sayu hata wahenza hahanse famia hari wasome zindu ambeti de ambeha Turki zabibu katsujula ngenda hubi Abdul Halimu hambaka na urongo wabaka jaka anza procedure fanyilwe hali inu mwanamsho atukaritujwa hoziwa karitujwa atilo arumamelende hafu almuradinga bo usiku zenongo zinunga jo wasili ngari mrengao ni mazahidini wa Comores ukazabibu kana ufapuwe hali inu haukaya wangaronesi wao kema dhamana hatu alobo nzengo ari uzawe hali inu wanasho atungo ndore ndo lushitso hindu ngwa wolwa yao ngabware ngware ndo waruma haruma samba sadi hasibabu bahiziwa wananyasi si haki ya serikali nibidi juhe yunde shawiri la mramando yambano mwa consul warisaidi ya zefami zatu sole ndaro lwanu wehifa longo shomelifu mahala ya ambasadora wa consul lo hiho katsina tambandongo ya ushinda justifio anadamu wa fabala na balabe wahula hoa Comores wa lohula eyo tobiendi ebengetsi kanza njenele zokaya
ngabo wandu wenji wetsanda mjini waloma dhamana wajuao shahidi wa zenongozi ngwazi juao kwati madhamano kao ndo wasinye kwati madhamano kao jo dossier shange julwao minu hundeledaho la husiana nema na yaso ya Abdul Halim yefamahe pia ngwazi juao njombahe nguzi jua haukakarmwe mahadi sensu ananya suwani wasia o ananya ngwazi juao yeshamfa mjiki nguzi juo benge kajazinji ya kimji benge hambaka tuzirenga kimji na nyina mwishiendo njamba zitilo mji wetsanda mjini yeshefungu jua ntankwe mwanadamu dwa maana wa mji iyo hambi wazo hata wamba ngwa mnikwe dosi ambaka no jairenge jauna jau nangamina ushuhuda mi urongoba nukaya haonana na Abdul Halim hele swala linu shaka jadone suite ebenge riko jarambe banukaya banuna rike maki na ukake na ukirile wo yinu vice president Janfari yake harma njema ambaye wetsanda mjini wajibiwa mwenye baraka yake gouverneur ambaye mtsujini wajibiwa shesa mwenye ajora ndana hii havumbula na mtsujini rambeno na rasime paskoma na mtsujini kena ukirile wa inufahami yake waziri avumbule tsanda mjini rijibiwe shesa ajo jaro ndena ritsambe nono tide hali ngabosu alalararu la Husana na Abdul Halim de hadisi ya irendae fami yahe mananyasi washi mbeni ya mahame kawe manama hajimbe swali hazamba banu ila hadisi sahihi na tinda yayeche hatangamina na vokali za wandu Abdul Halim ya warenda nai wamba wempari sangwa johu muwa na abo yotsi haki yotsi njema kanzawe kangabo zorenda rina suhiane shariti keba nudorenga parti haukayo yotsi nongo njema hata yabonga rjo kansema na nyasi ya dhulumiwa wadhulumu wandu maudu wa mrende nai ngeri jerdo ju hakim jina baru wani yao shaleo za jakarna uja unasuhi halafuru ndo wananyasa adu haba nwabena mtuwe miji ya hatu no yoke no parokiri ilawe risari haba anu benge kwa jariruma shahe ni rijo hamba ngotso nga mtingo uono kanga tingo sabe bishwane miji ralaya nabo kwa jariruma mbabanu shabo mriyo jarongo wando mdunge tayari ya vumula no mjahe shahe rongo anayi abotsima yiho ashe hatenu rongo banu yetso hamba homjini hatu yenari toha nyanya miji na yoke na ukira ukaya heni mala wafi yango jorejezo han we hunda njema ngo tsoro hando han ngema na bwajo jambu sojo no sabilwa no mjindi ngojo na sabilwa ebenge tsikanzani mweleze nukaya nswanza nirejei haruma ya hadisi yamba Ibrahima ikao hafiya yu Arabi Saudite neze ndongoza mhunda na famia hekao wa detourne wa nema na nyaso ya Abdul Halim shekanga bozorende nulo karibu nema na nyasi woi na mwambia akause dingo hii na kause baba nunga bwanadamu wenji wa mbause matso heze nongo yafanyao na kausa ukaizo nrabo womana mkomori womana nyasi womana bani hatu mimi urongoba ntayolinga minefami tsanda mjini ebano yani huso ukajani huso nsuzi jua shanga mina fami hambwende nyamankodo wao wahusoi Dr. Vice President Janfari wahusuwa nruenji ngwaji juao wanaama wahefami nyamankodo tsanda mjini benge kartujula na jau shayo fami na fami yebana Abdul Halimo yahe ya ukaja heya shayo ketu sababishe karende na insambe no mwenye baraka nge yabo mufti haka yabo wauti wansu jini bahi wa wansu jini damu nami noheni arenda na yabo yo hukumlabanu kitme mmi uzamba mimi wami yabo minga mjoka ujandonya nyara namba manzo daula haki honga manzo ribadili na bala mimi nswanze wangu akomelwa hawo mji wangu arenda na insambe no sideheli yo karja kansibanu hizo ebenge mdu na shinde yatie na casque yatena jile kontrobali ya jeme banenu akatomju jovumbula do haraba banu ngabonongwe kao karja jwanze mijiatu na sabisiwa shabora sarlo harma place publique lazima nge jovumbula yomra tikensa dolo la ndongozi nji iyo mdungu joju hamo kama nzo njebanu nizie nono accident sujini amtoka shida nwane naye ikangwanzo adengu jobiraru mwa bolto harma mwinyau mama dambore hawabdala agwawe ni mronsi pia urongo banu ya msankade isongu zifanya ngabar joka wana kitakadonga domrushindaju we mrikando ya mchibuo yaelewe hikma yelonema na leso ala la jomjini yelonema nemria na sabiswa nomji yebana karamba Abdul Halim arjo kwamba mdahu arjo kwamba moroni arjo amba mwitsanda mjini yabo mji usaunjia yebenge kwezi sirongwa hakuna minja kanzandenga wakati mwinji ngamjozi yae director yangu inuban sangami jwajule jwal salenda talindreme rijelo nane harmamada zinraji na mtsahaswa ama haiketso katsirongwa anai yeketso kanga bokaulu na alvance banu la offense wo mji mtukufu wangu tsanda mjini mtsauswa ma shamitsi kanzana ne sokaya ekanga sina zore na narodenda siwana hanyu na mdirongoze na mundenzi amribitse na rilawo harmazenongo hizo
baba nule omsamdu ya washili kwa tujibu waneza mba ujibrilu shekanga bozore ndandumni kasu ala ajibu wansujini kwa nojibu wanizo na mbawa wabdala shekango na nasu hangwa jonambia wambeni kwa tujibu zambawo emananyasi hajimbe swalihi shekango na ndongongo wajomweleza hata haso nsipia ya Muhammad mbaye bahe utondandu wa mnasuhi urongo banu parufu msanga juadimani onde nyezi mgaja alani wandu mrongo wa banyo nsipia msopu harmaze kapitaliza hatu ebenge yabo na msane mdojo kaizobera muraro arizungulonizo yefaswaha no mnatengweni no ustaarabu na udopeza harumwezo rambao hauranga ila twama yaho malara laya no wanzo warishidie ebenge kwezi amtsauswa maha na homba Mwenyezi Mungu ikema na Nyasa Abdul Halim ngujelewa ye message yinu ya rensi wotetu ne arrogance ya jokaya ye roho ya zabibu ila roho ya bala wanrumia hata karina ushinda rambe hakakari tujozo ya joka kapablo hazirenda ya Komori ngena famii ngena na mahe twa yamrude mwana ngena wazaze hakana mrume yakaumlinda Faransa banu ya latamali tsonchashi hezedongo hizo shako jume roho ya zabibu tsojwangi ndabi abanga Abdul Halimu kuishia mbabizo ruhambia usiwa na nuho waransi wote tiunu bazanongo zinu kazi na huisajau. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.